Zane emakhaya nibingelela ugogo Mahlase lona. Njengoba bengithembisile ukuthi ngizophinde ngibuye lana ngibambe esinye isigaba lapho-ke ngikhuluma khona ngokulapha lesimo lesi somoya lona. Umoya lo ohliphiza amakhaya ethu, lo moya womona osudlange kangaka emphakathini. Ngithi angibuye-ke ngoba phela akusizi ukuthi ukhulume ngento mase ungakhulumi ngosixazululo ukuthi-ke kulashwa kanjani mase ukhona lo moya ekhaya. Lento lena ifana nazo zonke izifo zomoya ezikhona. Kusuke kudinga ukuthi umuntu obuswa ilo moya aqala afike ekutheni abone ukuthi ubuswa ilo moya lona, azibone yena ukuthi cha, ngiyagula, nginesimo lana engigula khona. Ngoba phela ukugula abantu kukabili, kukhona ukugula ngokwenyama, kukhona ukugula ngokomoya. Uma-ke wena unalesi simo lesi somoya womona usuke ugula emoyeni, kukhona ukungagculiseki ngoba phela umuntu osuke ehamba ngalesifo umthola ezeba umuntu obhitha, umuntu osuke sehamba ngobumnyama, ebona engazuthi yena impilo i-unfair kuyena, ebona ngisho ukuphila kungamfanele, ebona engazuthi izinto zakhe zikwabanye abantu ngokungemthetho. So usuke egula ngokomoya loyo muntu, kudingeka ukuthi alashwe, azilaphe yena, kodwa ukulapheka kwakhe kuzoqala kuyena ukuthi avume ukuthi unesimo lana sengulo ekufuneka ukuthi ayixazulule. Uqala-ke ekutheni umuntu-ke avume lokho. Emva kwalokho mese eyaqala lana athembe kuNkulunkulu, themba kuNkulunkulu ukuthi nawe okwakho kusendleleni. Themba kumathonga asekhaya ukuthi ngeke aze akwenzele phansi, ngoba vele uma uqala uba nalo muzi usuke ubahlehlisa ogogo nabomkhulu, ngoba wena usuke uveza ukuthi awubathembi, usuke uveza futhi ukuthi ubone engazuthi abantu abangenabo ubulungiswa, usuke ubathathela phansi njengabantu abangeke benze into eyubulungiswa kuwena. Kahle hle ubabona njengabantu abachemile, uyabathuka ngamanye amagama. So iqala lapho ekutheni uthembe ukuthi nawe esakhe isabelo sikhona futhi kukhulu lokhu nawe okuzele ekhaya lakho. Okwesibili, kuqala ekutheni-ke uma kuwukuthi unomuzwa womona ngesimo somuntu, kusuke kukhona namadlozi aphilayo kuwena egazini asuke emabi. Kumele uyibone lento ngoba phela singabantu kusuke sinemimoya eminingi ehamba ngegazi. Uma kuwukuthi uyabona ukuthi kukhona leli dlozi leli elibi elivuka ngesimo somoya, kukuwena ukuthi uyicindezele leyo nto. Hamba ukhulume, thandaza uma uwumuntu othandazayo, uma uwumuntu ophahlayo phahla, khulume nogogo nabomkhulu, batshele ukuthi abawususe lo moya kuwena, uyawulahla. Uma uwumuntu ogezayo, hamba ogeza, ugeze, ususe lo moya lona oza ngobumnyama ofuna ukukudidisa endleleni yakho, ngoba lo moya ukudidisa kuphela, kukho ukukhanya ozokuthola uma uphila ngalo moya. Kunalokho uzolahlekelwa okukhulu ngokungekho, uzogcina uphuma kubantu abangakusiza, abangabi support kuwena, uzithole uyinto elahliwe ngoba wena uphila nobumnyama. Phinde-ke bogogo nabomkhulu kwenzeka ukuthi lo moya lona ukuvuka njena ukuthi uzube nomona uma ubona izinto zomunye umuntu, ingoba idlozi leli likuwena elihamba nawe liya-recognize ukuthi lento lena ekuloya muntu nami nginayo, futhi ukube nginayo kodwa manje ibambezelekile. Okuwukuthi-ke kumele usukume phela uhambe uyothola ukulapheka, uye kubantu bomoya abazokhona ukubona ukuthi izinto zakho zibophekephi, ukuze phela uthole ukulapheka, ulashwe ngayo imithi leyo, kususwe lamathunzi ahambe ekuvimba ukuze phela uthole ukuphila. Kuyenzeka futhi bogogo nabomkhulu uthole ukuthi njengoba labantu ohamba nabo bebona ukuthi lento le laphayana nami ngifanele, kusho ukuthi-ke phela kumele wena njengomuntu olapha emhlabeni, ngoba phela wena uyi-rep yalabantu ohamba nabo, uyi-representative, funeka uhambe uyenze imizamo yokuzisondeza kuloyo muntu ophethe lento oyibona ikufanele nawe, ukuze mhlampe phela akucebise ukuthi uhamba kanjani ukufinyelela ekutheni nawe izifike ezandleni zakho. Kungaze kufike ekutheni nibulalane ningabandawonye, kungaze kufike ekutheni nize niphehlelane amanzi amnyama ningabandawonye, kungaze kufike ekutheni imsamo ingcole ngokukhuluma amagama ayiswani, ngokukhuluma iy'nsolo phezu komsamo. Nakho-ke nina bogogo nabomkhulu siyathemba ukuthi kukhona lapho esikhanyisa khona, siyathemba kukhona imsamo ezophila ngale video. Sithi akudede ubumnyama kuzokukhanya, kukhanye njalo kukhanyela izizukulwane ezizayo emakhosini, makhosi.